Badumegare kwe motho wefu Leloko la komiti-phethiši ya bosetšhaba ya ANC Yengeni o re kgato ya peleng ya go mo thibela go phenkgišetšana maemo a boetapele ka gare ga ANC e sentše seriti sa gagwe. Yengeni o atlegile go hlohla sephetho seo sa go mo thibela ka lebaka la rekhoto ya gagwe ya bosenyi. Melao ya ANC e meswa ya dikgetho e thibela maloko a nang le rekhoto ya bosenyi go phenkgišetšana maemo a boetapele. Yengeni o bone molato wa bomenetša ka 2003 mme a hlolelwa go dula go le go mengwaga e mene. Seo se mo thibela go phenkgišetšana maemo a boetapele. O re o dirile kgopelo go kgoro ya toka gore e phumole rekhoto ya gagwe mme a atlega. O latofatša mokgatlo gore o mo swere ka diatla tša makgwakgwa. I'm appalled by the fact that they didn't do a thorough job in the first instance in verifying and vetting myself. They went public and this thing became very viral on social media. And as you know, social media are platforms that are international. It was big news out there. And I cannot not think that there was an element of someone wanting to embarrass me. Somebody wanting to discredit me. Who's that somebody? I don't know who sits in that committee, who does what. And I'm appalled by that, the process that it followed.